lamzin channel in rak thir in rangai saki tha in rak pering ring tu du dot mi le du dot tu nu le pa ule naw pol nan za te nan kut nem kal lokai tuini mei ni kha thong ni le kumkul hwan ru tongkai ni nga jinglam rang thu thang kan lor khom mi run than na kan nei salding kan thu thang a chem tiang in rangai sak dinga le like le subscribe thon tha in rak pe chaw dinga kan lo som kan thu thang than ding mi pol ta chu Thailand le Myanmar ramri a Myanmar rammi nu pa pani Facebook an man ruanga an thato pha kan peng lungkhin khwa a tha atong twal sungmi pali ruang an sar CC sungtel CDF matupi raka pani in lei phum bom an pal swar ruang a pakhat son ake khatlama bul tedim khopi I ral kyan pol ral sang in an kham Jindui khopi a SSC raka pol in bom an thak beti Daukeng na siyam kai bu pani an thi Do Aung San Suu Kyi thong in isin an ina an thoni an chen Kolram pumpi SSC raka mi pum hlenga an thi ti mi polta an siding kan thu thang a chem tiang in rangai sakdinga kan lo som Thailand le Myanmar ramri a Myanmar rammi nu pa pani in Facebook an man ronga an thato Thailand le Myanmar ramri Thailand ram tak peng sung pura peng sung I a ummi khwa pakhada natwanin khosami Myanmar rammi nu pa patni chu Facebook amang mi an si ruang a an thi ko I an thadok thu Thailand thu thang chun an than mani April ni som thum suna pura peng chong khep khwa I a ummi in pakhada nu pa patni an ruak an hu I Pufra peng palik boy I ruainakin thil sidan zingzoinak am watwa ti athe asi anupi do nu wai kumsom thum pakhat chu angonga namte a nak ma thon abok khupin arak thi I apasal u zole kumsom li pakhat khal atanga namte so nak mun sari thon arak thi ve athimi nu pa patni ruak kyanga thisen thon a ummi namte pakhat chu palikin an mu I Azim azummi namte pakhat khal a umding ti an zum ruanga pe zomin an hol tia Thailand Shambun thu thang lak nak not now in atarlang Athimi nu pa pani hi pura peng sunga natwan mi an si I anupi in a social media aman mi thu thom pe parin apasalin athiek tukranga atuvekin thil a thleng mi asi anupi in a Facebook man mi a followers tamzet anai apasal in Facebook mangloading in le Apos jami she khapol hlon theding in voitam set asim chuti in tongkam an elok laya anupi in namin aso mai sa I tlan atum laya apasalin namin angonga asat siding ti a palik pol chun an rel atu hi sizonga an ruak am fe pi lai pe zomin jingzoinak an nei lai asiti a Thailand thu thang chun atar lang pha kan peng lungkhin khwa a tha atong tol sungmi pali ruang ansar Kachin ramkol pha kan peng lungkhin khwa I SSC ra kap tan mun khwarna sizung tlang kyanga tha atong mi tol sungmi pali I ruang chu mani April ni som thuma an sartia the asi hemi ruang pol chu jimfe mi pi mei an si I sizung kyanga an hlonna ka rim se zetin an sartia mani April ni som thuma an than Athimi palilak a nu naw pakhat ateli chui nu naw nu I taksa pol chu ra thak zati kainak ne pol khal a tia to sungmi pol chunan rel lungkhin sizung tlang I tan mun khwar SSC ra kap tangrol pol in an tha mi asiding ti a to sungmi pol chun an rel nan hemi thulha thom pe parin thulha nem nget mi jengman an nei shilawi tha an ton ni le a chan khal the an silaw SSC raka pol lungkhin khosunga anlu I ni isin atu tiang tha atong mi to sungmi panga ai mallo an umsawi atu hi lungkhin khosung mun she khata SSC raka polin mun an khwar phakan muram sunga SSC raka le KIA KPDF tangro karlak ni tin deu tho syam shai pi changin kapni karlak ka daunak athangi April ni ru isin SSC raka pol chat lawin ralam an sial ti athe asi CC sungtal CDF matupi raka pani in lei phum bom an pal swarwanga pakhat son ake khatlama bul chinram thanglam matupi penga shambunin thal pau do khengnak a thungai thak I changwai mi Chilean Council sungtal Chilean Defense Force matupi raka pani in bom an pal nga ronga
pakhat son chu ake lam abul thu CDF matupi thon naivai ummi in mani April ni som thuma arel April ni kul hwan ruk zana ziparu le khwai shonga khan matupi peng ngalai khwai a ummi Living Church of God biak in kyanga kilhimnak alatu CDF matupi rakap salai lian sang in leipum bom apal sorwang a ake lam abuli arwal pa CDF matupi rakap pakhatin shyamma besetuk lawin atwar veti a the asi ngalai khwa a kilhimnak alatu CDF matupi rakap salai lian sang chu leipum bom apal nga ronga ake abuli amit kyang khala shyamma atwarti a the asi chun ama thon kilhimnak alami arwal pa CDF matupi raka pakhat khal shyamma atwar veti a CDF matupi thon naivai ummi pakhat in children channel nena asim tedim khopi i ral kyampol ra shangin an kham chinram kul tedim khopi la ka do nak am fe pi ding ti mi thulha aswaranga khosung minung tam se chu beuna holin ral antlan asinan mani April ni som thum suna chun ra shang pol in khopi sung i mundangi ral tlan tummi mi pi pol chu lamzinin an kham ti a the asi April ni som thum tlai lama tedim khopi im beuna holding i ral tlan poli tawmi mojo chu loi bwal veng lamjang lamjin tek a ra shang polin an khami khuimani tlan loadinga le khopi so san an kham thu khosung mi pi pol in an sim moto pazet lai te dim khopi sungin asok sauti mi achek chin thei fiang asilo nan tua chun te dim khopi sung a minung amal son lon antang April ni som thum zan lam nu in te dim khopi so san tum tu moto pol chu ra shang pol in an khami khuiman fe an siang lauti a te dim khopi sung i to sung mi pakhat in the zolen post a asim chinram te dim khopi loibol veng lamjang lamjin tek pol hi India le Myanmar ramri pe tlai oknak ramni ramri number 2 shamthok e impurnak sakhan umnak ri khodar khopi fe tika tedim khopi sung in lamjin dang i pialmi asi chui pe tlai oknak lamjin tek pol a ra shang pol in motu an kham Mizoram lampan in beuna hol i raltlan le kale khopi lampan in beuna hol i raltan tumtu pol an zaten an kham thu ti a the zolem post in amai social media para atar lang Jindui khopi a SSC ra ka polim bom an thak beti dawhleng nak sham kai bu patni an thi Chinram thanglam kampale peng jindui khopi a SSC ra ka polin mani April ne som thuma bom an thak sali dawkleng nak sham kai bu in ra ka patni an thi ti a the asi mani April ni som thum sun na zi hlei ni le khwai shonga SSC ra ka polin wanzamin bom voi khat an thak be ronga ramle mi phun du do tu dawkleng nak sham kai bu sungtel patni an thi ti a kampale peng mi bom tu zung chun an than antar lang mi a chun thil si dan kim chang jiang man antar lang lawi athimi PDF ra ka panhi hi khuito bu an si ti mi khalan tar lang law chuvek thau in CDF kampalet bu I hum halmi chindui khopi chu SSC ra ka polhin aliam chami April ni kul hwang kwa khala company karla ka do na jiang man lawin voini rauri bom an rakthla ronga to sungmi pakwa an thi minung pathumin shyamma antwar do ong san su chi chu thong in I sin a ina Anthony an shen State Councillor Do Aung San Suu Kyi chu lau thei lau in thunei na latu SSC ra ka pin thong in I sin a ina Anthony pe zomin an shen thu SSC ra ka chun an than SSC ra ka pin an than mia chun Myanmar ram hun tina thong thak atong mi pol sungi sin thong tla minung thong kha zanga le pariat chu kasung la pi zan hil lo nak ati in President U Min Aung Hlaing thu pek na kin thla an si Nepido a thong thak atong mi do Aung San Suu Kyi khal solna upare 541 subsection 1 dan in thong in I sin a ina thon asi I pe zomin a ina khar khum thong thak house arrest asiti a antar lang do Aung San Suu Kyi chu Min Aung Hlaing shoi mi SSC ra ka pin aliam cha mi thong ni le kumkul hwang khat February ni khata lau thei lau in thunei nak an lak saknu in an kai ei ruk nak le dan tete pol terin khestam pi in swal phun an pui deja an join huwa
กุมสมทุมปงาท้องทักสิดิงอินทูอันรักเทนสักติอาเทอเสียกอรัมปุมปีSSC รากามีปุ่มเลงาอันทีกอรัมปุมปีเอพริลนิสมทุมทุดอนดานิน SSC รากามีปุ่มเลงาอันทีที่อาเทอเสียยันกุงคิดติดมีเดียจนนิติรากาที่มีจะจิงกันติสวมีเลกันตาลังมีโพลฮีตัวทรงมีโพลอีตาลังตามเวกินกันติสวมีอสิรวงารากาโพลอันทิตักตักโมทิตักตักเราตีฮีอฟยังเราอันมัลเทอันทำเทตียอันซิมกันทุทางอาเจมเตียงอินรังไอสักรวงกันลงโอยนันซาเตียนสุนชา